Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem, kablaawan da kay amin nga awan labas. Kat ita, adto'y ti pakasaritaan anapauluan. Manugang ama nagbabain. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Diyak kayat ti umaidya ayan yung Ricky. Apay di mo kayat kat agdindin natamutan. Asawa kan. Saan tapay mo't ang nagkasar? Isu nga rod ayawid kan tay kasarkan. Ngam saan pa ya kanagitaw eh. Bangurnungak pa'y basay. Tapno na sayato mo't ati panagkalay sa ta. Isa ano ay ayatin nakmatlaang. Sumurot ka kanyak iti lugar may. Di nakto pagbalinan at tagabo ah. Ay saan? Si Kanto ti Reyna iti dadya pagtaangan. Unay daytan kaka. Apay ngay mo't Ricky ta saan arumrumwar ni Rose iti siledyo. Saan yun adildilawan na na? Tama nagbabain ni Rose. Managbabaen. Una na. Ibagam ta saan ngagbabaen. Ngamen saan anasaya at nuyunog mo amin akasapulan na. Kasla mo lang dahil agsakitan no kasta. Bayan nyo ka na itanabibiit pa lang mo. Urayan tayo pa'y ang mairwam ah. Unay daytan kaka. Apay inusar mo nagiti sinakdok ada ng bakat. Ay nalakay. Uray bakit akon sa anak ngagpaisakdo wano agpasikaso. Kabalak mo ti mapandita gripo ngagsakdo. Tadamot basit at timba. Asino ngay nga raw tinangusar ti dano masinakdaw. Ay tagtagarila kay. Ang mga niinusar ni Rose. Apay mat dagita tadi da makasakdaw iti usarin da. Di talang mat kusina ti ayan ti gripo kasadot da pay. Inaldaw mo tarumrumwar ni Ricky ang mapanagtrabaho. Iso adi na masaango atag sakdaw. Iso datalatan lakay. Kanya-kanyang sakdo nga men, ti usaran iti banyaw. Apay nga men, asaan nga iti banyo tinangikabilan na iti gripo. Iti mo't kusina kanruar nga men. Wen tapno asidag a pangalaan iti pagsibog ka iti mula. Ay siyak tuman laangan tagpaikabil iti gripo di tabanyaw. Adda nga rod kwartam. Mangtadaan ni Ricky, ti pagpakabit ka, unay daytan kaka. Anak, mangtad kan tuman, iti pagpakabit ti gripo di tabanyaw. Tanarigat mo tagsakdo, pati ngamin ni Rose, kat may laklak ngay saksakdoan. Ibagamot ang amin kan kuana, arumor ang mapanagsakdo. Ay isaan ananang? Diyak kaya tabanugan ti asawak ta amangan no mauma. What? Anya? Mauma? Sika ati mauma kan kuana amang sirsirbe. Imbisap sirbyan na kamot no sumangput ka tanabanog ka nagaputi trabaho. Saan mo? Tasikapay lati mang sirbikan ko na. Managbabain nga raw nanang. Mabain a makita ti tao arumrumwar. So nga agigyan latan iti silid may. Ay madi ati kasta anak. Dilawon ti tao no kasta. Orela kumamot ano agsagad di tasalas. Buno di taruar. Di na pa'y maaramid mo't. Managbabain nga may na itamanugang yaw. Iso maawatan nyo kuma. Anya nga rod ngay. Kati sumot ti insangput mo nga asawa. Unay daytan kaka. Makauma lakay. Ne, apay ngay bakat. Asinaw ti kaumam. Dayta pagsirsirbian di ta akas larena ah. Bas gaawak. Kunamala na da sakit na asaan apulo sa rumwar di ta silida. Anya laangan ngay tararamidon na di ta ngagmalmalang uno 24 hours. Just kay. Managsilpon. Isulat araramido na ngagmalmalam. Agsilpon mga maturaw. Ay, makangag kanyak daytan no kastalang. Managbabain ka nung amin. Isa kabain na ti makakita iti tao. What? Makatawo din na kasta. No saan ngagpupupok dita silidakin ni Ricky. Rumwarda amapan agpasyar iti agmalmalam.
Unay daytan. Malaksid ang mabain ang makita ti tao, mabain pa'y amang kita kadagiti tao. Una daytan, damdamagan pa'y nga ro dagiti karuba. Apay ka no asa na makipolapol, wano rumwar nga agtrabaho ti manugang ta. Katanya ti bagbagam mo ngay nga rod, nagdamag day ti kasta. Managbabain ko naklatan atap no period. Sandan nga agsaupay. Pagpambarda ka ni Ricky ang mabain na rumwar. Tagayam masadot nga agtrabaho. Awan bain dakit dia. Tapasiserbian, just kay. Di na kano ammo ti makikadwa. Wano makipulapol ka dagiti partido tayo, kun karuba tayo. Nangato kano launay, kunamlan asino kano. All of the above baka. Just kikide. Saan naman nagbabain dayta? No di kat managsadsadot. Sadot, anay kamkamang. Unay daytan. Kumano tan, Ricky? Kung saan? Agabang tayo ti sa bali abalay. Saan bakit? Iso pa ya paggastuan ta no agabang ta. Awan mat problema nito ita pagsiserbian na kamay. Ado ti limod ang masasaodanan ng kantatang mo. Normal na ita isa bayam lat ta idan. Di mo dengdengged. Maturog ka kitdi. Iso matar aramidok. Ngam pasaray makangugak iti pasagid. Wala daytan kaka. Aganos ka pa labasit bakit? Kainton adon ti ornong ta. Lumasintan. Angam no lumasintan taw. Masapo lang trabaho mo ton amin na trabaho. Kasi taglutaw, agdalaws, aglaba kang nagdumapay. Ay sos! Diyak kayo tagbali na katulong. Saan nakatulong ti awag iti dayjay? No di kat mapagulidaran nga asawa. Nagagad nga asawa. Sa anak-anak ki asawa, tapno patagabo ak iti ure asino. Saan na parang tagabo dayjay bakit? Talaga nga obligasyon ti asino man ana asawaan dayjay. Ay na, diyak lakit di kayat nga ipakita iti tao at tagabo ak iti pamilyayo. Ulay daytan kaka. Maawatan nyo kuman ni Rose na nang. Managbabain nga main. Dua at tawunan. Managbabain pa ilaan. Makibarbarkadan tupay kadagiti sadot a babae dito'y lugar tayo. Kasta talaga ti managbabain na nang. Napuskol ko nam kidi ah. Ha? Ay, madiday ta sa uyon na nang. Ay ore asino pa'y mauma. Pagsirsirbyam lang arudan. Pagsirbyan mi pa'y. Kasano mo ngay deta na klase ti babae. Saan naman nagbabain? No di kat sadot kun puskol. Ulay daytan kaka. Bilimak magtangkal. Kan biligmag na iti karubayaw. Apay ay akar daw. Managbabain ti asawa ni San Enrique. Ay, saan naman nagbabain na jay? Isumat ti kunak. Gusto kayo angkal. Saan ang managbabain na jay aros? No di kat nangato unay. Di na kaya't akapulapol ti pobre. Amangan mo't na baknang. Anya baknang? No baknang? Ada ko man bukod na abalay ah. Ada ko man negosyo na kas kadalugan. Oh my, awan to pa'y badbado na si Mangpat. Ininot lang ang gatgatangan ni Ricky. Isumay ng kal. Feeling rich. Feeling senyorita. Feeling beautiful. Anya beautiful? Puskaw, kunamkit di ah. Wan nga ron ang kal. Apay nagsadot mo't daytan na babae. Di ba't pagtrabahuan ni kasinsil mo ari kay? Ay awan ano kas tao. Marwam. Ako rin kaman, nakasalitak tao. Unay daytan kaka. Apay ipangraws. Di mo kaya nakapulapaw nagiti tagalitaw. Awan panawon ko kadagita. Nay, apay nga yakas tao. Surwam mo't ati makipulapol iti tao. Tatao ka man. Anya? Kan tulungan mo't adangkal. Kan antay. Taday lakay kan bagat dan. Saan nga agkulkulong kalatan iti silid ngagsisilpaon. Kalpasan na, iba ganin na saan ang managbabain ka, isang agkulkulong ka. Nagayam, sadot ka. Sanda ka mo takabalay? Ngam apay ang makibibiyang ka? Ha? Nakalaskan. Siyempre, angkal kan antik mo't na kita. Imbis at tulungan mi na.
Si kamad ti pagserserbyanda. Anya ko matbibiyang mo ngay. Maray, ti ugaling Braus. Malaksid nga isnaber ka. Sadot ka pa'y. San ka mo tabak nang? Panawan ka man langan. Ang mga numakangag ka, iti saan mo pa'y anang nangag. Saan la dagiti nadakamat ka ti ugalim? Bastos ka pa'y. Saan ka may bagay kanin sa rikay? Tanasingpad ti kasinsin ka. Kabaliktad mo na nga. Di ka palagtalaw di tao'y. Unay-datan ka. Dagalas ti ugali di asawam Rike. Ha? Saan mo kumasinsintiran anak? Ngam adon ti sayang guseng may papankun kwa na. Amok amin na kita na nang. Namumutlagayan. Kasaritam ti asawam. Kat ibagam tabalbaliwan nan ti kababalin na. Tahiming na nang. Diyak na na napulot ti ulo na tapnosan kaming agapa. Ngam amumun ti aramid na. Ti panakiapa na kadagiti kakasinsin mo. Saan laan ni Cardo ti nakaapa na? Pati Danora, Oscar, Gilbert, Carol. Kan uray pa ni kwa. Ni nanam nga iska. Gasong nga data. Pati bakit tutupan na. Amok na itanana. Tayong bagadan kanya. Anya nga rod netar aramidam. Kasaritam to ni tinalabat. Pang-aasim anak ko. Tadi ka kumawit pan under ah. Kasaritak to na na. Uray-daytan ka. Adatang tangsit jay manugang ta. Bakit? Ikatem jadja. Talaga tangsit. Ta kabayatan ti panagbayag na dito'y lugar tayo. Makaapa na amin na tattao. Ngayon, jay kayat na ti ipilit na. Nga uray saan mo't ngumiso. Managbabain ang manugang kun na ti tao ide. Isumat la ti ibagbaga ni Ricky. Saan mo't gayam? Tapos kulro pa aman nakiapa. Ay na, ada pang ngabil na lakay. Nalimod, ti kinadakis na. Sigurado ang agapa na ni Ricky no sitain na. Mayat ki di at nagsinaran, just kay. Jak lakayat day ta ang manugang. Jak pagtatakunan. Oras sakman ah. No'y sakit ni Ricky. Pumanaw na langan. Kinlaksiden na ta na naganak na. O naydaytan ka. Di lang damo kas jet style mo, Rose. Tiyan niya, Tila makaapam akakabagyak. Akraman bakit tang sitam pa yan. Oray nagiti dadakkel ko tang sitam. kasano? Siyak mo tilimod a pagsasaritaan da. Gapo iti ugalim. No kasta, kaguranak matan. Baliwam ti ugalim. Ta iso ti kagurak. Anya nga ugalit. Ti kinasubirbiyadam kan kinasadot mo. Tumulong kamot di ti balaya. Takasimot ti bakit kan lakaya naganak ka. Sa anak akatulong Ricky. Pagtalawon naklangan ngam ti pagbalinan nak akatulong. Okay. No kasta ti kayat mo. Awan problema. No di mo kayat ti makitinulong kan makitinnunos. Mabalin mo ti pumanaw dito a lugar. Dayta abalikas tur urayak. Okay, go. O sige, day talaga yan. Easy, it's time to say goodbye. But it does not hurt. Tsak kayat amang ibati kay ti uray anya pakalaglagi pakin ka. Di ka madalagan. Awan ti batik. Tadi kan ton laglagipan. Period. Tsak, uray daytan ka. Agyaman kami anak ko. Tada kami ti impakitam ahusto. Agyaman kamay anak. Nagpupunipunan ti kinaalas ti aramid da dya babae. Siguro nga mukta raramidan na. Ngam binayak lang agbalew. Ngam pulos mo. Timulang asadot da dya babae. Saan ama nagbabain amanugang. Nudikot awanan bain. Tasadot. Saan yun ang manugang nanang tawan kamain? Saan mimot kidya pagtatakkunan kinditatang mua? Ita, naragsak manayin na iti apagtaangan, tawanin sa iraw. Sumapol ka dagaw si ti kasukat na anak ka. Basta na tayo nasingpait, mapagtalkan, kan may panak ka. Wantatang, kilatisag to na naimbag ti isang put ko. Kat dayjay to na talaga ti ikasar ko. Unay daytan ka. Imbaglakit din ata, anay tantan ti kasaryukin ni Rose, aging ga anayaw awan, unay daytan kaka. Ungarod na nang. At pasensya kayo na, tanang yagak iti parikot iti pagtaangan tayo. Maawatan da ka anak. At least, saan mo nga inlaban da dya babae? Iso asob ti parikot.
O naydaytan ka ka. Ricky pagayam, sakway ang makiden na kay timay sa babae, wano makuna a partner mo, masapol nga adalom pa'y ti husto a kababalin na no awan to ti pagbabawyam kenkwana. Ta narigat ti makiden na, kalpasan na agsina. Masapol a siguruwam no kapkap na kam, wano nasayaat to nga agbalin nga asawa ti mapilim. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Manugang ang managbabaid. Lito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.